ni kedai Bati CCTV. Bat pidang pet yaki kubor paman kesni balawan rasya pidang Modrina Auto Enterprises Maulanong Kwar TSS Road Shillong ringkat bat ka Orange Nissan Lums Hop Ho Shillong wan bantiet yaka kali Datsun ready go batamai kabas kem bat bidor Kesorkar jela mentah kekenti kalapan krek syat-syat ban khang kerdep no ya ka housing board lamar kum bakalong mentah kipat ba nong song snong ke jela ha baki don kam ban thau yeng thau sem kim don kam shu ban shim de karam nakani ka tranat office namar ba ha kani ka jung ki babun hi kipat ba kila kham ye be ban shim ram na ki bang bapher ha ba don kam Usembut Menteri Rangba kesorkar jela uba preston tensong ha kejingi keren berkilat pathai kubor ha ka neutrik urisau arjar arpo uli yatho ba kesorkar kalapan krek ru ya ke kabinet memo ha ka baye dai bat kani kaman pat shen kesorkar kan sarak banya tai seni shwa ha po ka jingelang jong ka kunhun menteri Kidon lagi thau mut kimbun su kidon ngarli ngatrai apo arpo sang lai pumut Pitang ketulop jong kinong trei kanum tunai mat yaka roughly kanum tunai yaka artolak num duna ha ka om dem poi kata ka poi komba ha ka si benai ka poi komba imat komba phalak tengka de into ha system kan poi komba almost 1 crore like that no de annually ngaban pulut kumta siklur tam siklur steng tang yaka salary jongki nong tre de nang ta daw bang opi adet mengisir di persiang ban find out ways and means kumno ban strengthen yaka housing board dan re kumo opi again ke problem ba kalong irrelevant mentana ba mensua ki bang kim ai housing loan re menta pada kumo opi teng dang lak ban simbe direct ni kabang ban yang kasim nak housing board nama beli ka housing board rahat ko por kasim nak loan dan ka loan kelai ki beliau bakin snaying stasel dan ada ko ngopi menta nama kelalong open kum kini ki sektor kelalong open ya baro be it private bank be it nationalized bank do kelalong open dan ada miseu ba kan nam don jimuchu pengin don ya kan housing ya ka kabinet memo Namar ngiyo ba kene ka housing board kelalong irrelevant hangan ka juk ke bamenta kidon kinong trei kombatan tukan ni pongon aga baladon ke jia negotiate I secretary jong ka housing department ila khot kila negotiate bala kong long india no ke VRS nda kementa jong kituki nong trei ki badon untuk ngamken masuk kidon kanumut de ultimately kadon ka nakaliang jokiru they were agreeable ban le enta de nakada enta ka kabinet kung ila propose nang ta ila pa salo nang ta ipa finance aga ba andeng ila de na do sedong nang sabra ka kabinet pengin ikren na komentaban wine of ya kanita housing board ka ba don menta ka ba ono don kam don jam ban le issue but kala long totally irrelevant but kanika juk ka ba menta